Assalamualaikum ya ahlal kubur, la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al wa awsil thawaba misla thawabi ma qara'nahu fi hadzal majlis min al-Qur'anil 'azim wa yafamina ila hadrati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa masyayikhina wa li abaina wa li ummahatina thumma khususan ila arwahi ahli hadzal qubur wa anta'arafu bihim wa bi asma'ihim wa nasabihim wa qabrihim ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa jafil arda 'anhum